Wayqipanaykuna yachasqakispa chayaramushañan kay Navidad nisqa p'unchaykunapas. Chaymi ñuqanchikqa iñiq runakunaqa Diosman qatikuq runakunaqa tapuykunanchis. Imanaqtiymi católico runakuna kay iskay chunka fisqayuq p'unchayta raymichanchis nispa. Qankunaqa yachankichikcha huk wayqinchiskuna, huk pananchiskuna, protestante nisqa wayqinchiskuna niwanchis, k'amiwanchis millayta, yanqan kay runakuna, católico runakuna chaykunata raymichanku, kay saqraq yachachayninkunata, maypin kashan Santa Qilqapi, imanaqtimi kaykunata paykuna ruwanku nispa niwanchis. Chaymi ñuqanchisqa kutirinanchis. Mana ñuqaykuqa hayk'aqpas kay Navidad nisqatachu ashwan raymichashayku. Ñuqaykuqa raymichayku Diosninchis kay pachaman hamusqanta. Pay ñuqanchiswan kushka kawsarisqanta raymichayku. Mana ñuqaykuqa kay iskay chunka fisqayuq p'unchayta yuyarishayku, yanqachu yuyariyku. Ashwanpas Diosninchis kay pachaman hamusqanta chayta ñuqaykuqa yuyariyku nispan kutirinanchis chay runakunaman. Imena nishawanchis kay Santa Qilqapi kay Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 riki chaypi nishawanchis kenata kay castellano simipi qhawari. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anchayta ñuqanchis wayqipanaykuna yuyarinchis Diosninchis kay pachaman hamusqanta manan yanqachu raymichanchis. Chaymantapas niwanmancha kay wayqinchikunaqa huk pananchikunaqa niwanchismancha a ver chayna katanqa rikuchiwaya Santa Qilqapi maypin kashan 25 p'unchaychu Diosninchis paqarimurqan chay p'unchaychu hamurqan chay killachu hamurqan rikuchiway qhawachiway nispacha niwanman ichaqa nuqaqa niyman t'aqllaykuymana ashwan kusipunin chayqa allinpunin chayqa chaypiqa sut'inta rimashanki mana punin Santa Qilqapiqa ashwan tarikunchu manataqmi Santa Qilqapi tarinchaqchu hayk'aq p'unchaymi ima killan paqarisqantapas Diosninchista ichaqa nuqayku católico runakunaqa yuyariyku Diosninchis kay pachaman hamusqanta mana nuqaykuqa huk p'unchayllachu yuyariyku sapa p'unchay ashwan allintaraq kay diciembre nisqa killakunapiqa ashwantaraq sunquykuman Diosninchista taytanchista chashkiykunaykupaq chaytan yuyariyku nuqaykuqa nispa. Chaymantapas huk wayqinchiskuna llawanchista aqnata qhawari. Qankunaqa kay católico runakunaqa chaykunata ruwayshanku, chaykunata raymichishanku, imanaqtinchus kay fiestakunaqa ashwan karan pagano fiestakuna, kay romano nisqakunan fiestankunata kay católico runakuna hap'ishanku nispa niwanchisman. Ichaqa manaya chayqa chinachu karan, yachanaykipaqpas wayqiypanay uyarimashankipischa kay siglo IV nisqallapiraqmi kay imperio romano nisqakuna hatun karay fiestata ruwarqanku, hatun karay raymichayta, kay sol invicto nisqatan paykuna ruwarqanku, chay paykunaqa nirqanku inti ñuqanchispaq taytanchisqa nispa. Ichaqa chaykunapi ashka católico runakuna, ashka Diosman iñiq runakuna mirayusharanku, chaykuna nirqanku kay romanos nisqa runakunata, manan ashwan kay intichu tukuy atipaq Diosqa, tukuy atipaq Diosqa kay pachaman hamuqmi, Jesucristo tukuy atipaq Diosqa nispa. Chay p'unchaymanta pachan kay 25 p'unchayqa ashwan kay Navidad nisqa p'unchay karqan wayqipanaykuna unay watamantaña yachanaykipaqpas manan qayna watallachu, manan qayna kutikunallachu nuqaykuqa hayk'ata ruwashayku. Chaytaya yacharinanchis. Kaypis kashan Santa Qilqapiqa ashwan qhawari nishawanchis kay Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 78 chaypi nishawanchis aqnata castellano simipi. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz nispa. Dios ninchisqa taytanchisqa ashwan intimantapas huk hatun karay k'ancharimuq Dios mi wayqipanaykuna. Chayta ñuqanchis kay católico runakunaqa kay 25 p'unchaypiqa yuyarinchis manan yanqachu imanaqtinchu kayta raymichayshanchis. Chaytaya yacharinanchis llapanchis iñiq runakuna mana hayk'aqpas piwanpas maywanpas q'utuchikunanchispaq wayqipanaykuna. Sichus qan mana yachankichu chaykunata chayqa q'uturachikapunkiya fawaylla huk lawman tiraykapunki huk iglesiaman ñuqaqa qhitukuy wataman kasqani q'utusqa nispa ninki. Manaya chayqa chaynachu ashwanpas qan yacharinaki iñiñikitaqa q'imirinaki tukuy imimana yachaykunawan. Chaymi ñuqapas kunan p'unchay kay videota churarimushani yacharinakipaq imanaqtiymi hayk'anaqtiymi ñuqanchis raymichanchis kay 25 p'unchaykunata pita ñuqanchis yuyarishanchis chaykunata. Chayna kaqtinqa aparichiya kay video nisqakunata huk runakunaman ama qanllachu hap'ikuy, huk runakunapas ashwantaraq munayta qhichwa siminchispi yacharinankupaq. Tukuy Diosninchispaq saminchaynin kachun llapallakichispaq imimana ruwaynikichispaq wayqipanaykuna ñuqawanqa huk kutin kamaña. Chaypiña imallatapas hayk'allatapas waqmanta yacharillasuntaq iñiñinchista ashwantaraq imirinanchispaq tinkunanchis kamaña.